алейкум, сайхалы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам дешімдікі саатқа боле мүлімат. Украин қанун бозыжы денізжілеріна Москваға елайжақлар. Буақта Крым информ агентлігінің журналистлеріне Крымдан сынларының ақ құқықлары бойынша векелетлі Людмила Лубина білдірді. Оның сөзлеріне көре Керчь боғазында провокация зырланғаны нәтижесінде яқыланған эпосы 24 Украин арбилері ve Украина қавсызлық қызметінің екі қадимы Қырымдаки СИЗО бөлігінден башқа ерге кечірілділер. Махкеме давасы Москва ве Қырым тақиқатшыларының айры тақымынен ең yüksek севеде алып барыла, деп білдірді Лубина. Керчь хастаханесінде бұлынған екі яралы денізжі ве СБУ қадимы де чықарылды ве Ахметжетінің СИЗО бөлігіне еткізілділер. Қырымда Панцирь-С зенит ракета пушка комплекслер дивизионы чалышы башлады деп хаберетілі Женюбей Арби округның матбуат қызметінде. Комплекс Женюбей Арби округның Мудафа системасыны құветлештірді. Мутихасыслар білдіргеніне көре, Панцирь-С бір сыра хусусетлері бойынша четел аналыглардан устундыр. ПВО комплексы олған веуладжа хава ұжымлары или көреші білежек. Эвел хабер етілгені КБ Туневын Қырымда Триумф адлы С-400 зенит ракета комплексінің 4-ші дивизионы чалыштырылды. Оны Жанкойде Украина сынырындан 20 километр ұзақлығында ерлештірділер. Бүгін Керчьте янгын юз берді, анда мебель анбары янды. Бұақта МЧС идаресінің матбуат қызметі хабер етті. Вақа еріне янгын сөндірушілер yol алдылар, мебель түкянындан инсанлар тақли етілді. 30-ға яқын құртарыжы тұташывны сөндірділер. Янгын пек күчлі еді, атта көтерілген туман Шернің Бірқач районындан көрінеді. Саат 2-ге яқын янгын сөндірілді. Шымды себеплер огреніле, янгындан зарар көргенлер олмады. Тушение пожара осложнялось большой пожарной загрузкой. Для тушения была организована работа звеньев газодымозащитной службы. По результатам проведенных мероприятий по состоянию на 14 часов 28 минут открытое горение ликвидировано. На данный момент проводится разборка и проливка конструкций. Қырмлылар үшін yüksek технологик тебе ярдым алмайм кәниеті да енгілешті. Ярмадамызда миллиятларының эксериетінақ междетінің 6-шы санлы шер хастаханесінде кечіріледір. Тебе мөсесе зиманеве техниканен толысынен донатылған. Мұғбермі Султане Ситакаева бұл хастаханенің ортопедия ве травматология бөлігінде болынды ве көстерілген тебе ярдымға қимет кесті. Добрый день. Добрый день. Как у нас дела? Очень хорошо. Таисия Ливаденко йықылғандан себеп қазаланды. Егерде оның яраларына әкімлер бутон ұсталығынен янашмаса еділер, о бутон өмірті шікті етмаға мечбур олачақ еді. Тюневін 6-шы санлы шейр хастаханесінің әкімлері қадынға yüksek технологик ярдым көстерділер. Енді бүгін амелияттан сон Таисия Ливаденконың алы яқшыжа енді қадын аяқ үстіне тұрмаға азырлана. Отлично я себя чувствую. Вот мне вылечили желудок, и я с открытым сердцем пришла сюда. И все, здесь очень хорошие доктора. Очень. Бірқач ел әвелсі әкімлер тібиеттеке yüksek технологиялар ақта тек арзу ете біле еділер. Джидди хасталықларыны башқа мөсеселерде тедавилемек керек олайды. Қиметлі вақыт бошуна кете еді. Енді ершей денішті. Меселе ортопедия ве травматология бөлігінде бір күн içінде бұғымлар денештірілігі бойынша оңларча амелият кечірілі. Әкімлердің екі операцион блоклары чалыша. Замена изношенного сустава – это разрушенный хрящ, у него развивается контрактура, неподвижность сустава, поэтому приходится менять. Эти операции выполняются именно для того, чтобы человек как можно быстрее поставить на ноги. То есть люди на следующий день уже садятся, через день после операции уже становятся на костыли и передвигаются самостоятельно. Ортопедия ве травматология бөлігінде yüksek технологик ярдымның 11 чешіті көстерілі. Бұйым диагностика МТД-левдір. Білгілі мутихассызлар мурекеп амелиятларны кечірелер ве инсанларға аяқ үстіне тұрмаға ярдым етелер. Наше учреждение является одним из крупных учреждений в Республике Крым и относится к 3-му уровню оказания медицинской помощи. Виды помощи по травматологии, ортопедии, нейрохирургии, комбустиологии. Это операции на позвоночник, на суставы, на тазобедренный сустав, на коленный сустав, на стопы. Шымды хастаханеде амелиятларны тез ве yüksek seviyede keçirелер. Яралар тез тедавилене. Ершей бедава хаста için параларны devlet төлей.
С момента присоединения Крыма к Российской Федерации мы технически скакнули хорошо вперед. В нашем отделении появились новое оборудование для того, чтобы выполнять высокотехнологические операции, навигационная аппаратура, в том числе и современные металлоконструкции, которые мы используем для того, чтобы лечить наших травмированных больных. Тиббият муэссесінің огүнде yüksek технологик ярдымның жедвеліні кенішлетмек вазифесі тұра. Бойле әрекетлер тек тиббиетні яны севеге чықармақ дегілде, хасталарының аят кейфиетіні де гүзеллештіредір. Султания Истакаева, Владислав Кравцов, Миллет үшін. Бүгін Жұмхуриетіміздің иқтисадин кешафы назиры Наталья Чабан өз истегінен истифаға кетті. Бұақта регион акметінің ресми порталында хабер етіле. Наталья Чабан иқтисадин кешаф назиры вазифесіне 2017 сенесі декабрінің 26-сында тайын етілген ада. Ондан евел бұйыште 2016 сенесінің декабрь 27-сінден Андрей Мельников чалышты. Айланып кечкен Ботке-Леватке yolunu bu senenin sonuna kadar açmağa vade eteler. Şimdi объекте gece kunduz işler alıp barıla. Şahsi toprak damartalarının bağlı olğan problemalar endi çözüldü. Yanı naklet damartanın azırlığına muhbirimiz Султания Истакаева kıymet kesti. Uzunlığı 10 kilometrге yakın olğan Ботке-Леватке айланма yolunun endi çevre sızığı korunып başlana. Şimdi trasanın ekseri kısmı asfalt ile toşeldi. Fenir stolbaları ve koralar yerleştirilip başlandı. Bu yerde 50'den ziyade işçi ve 100'ge yakın teknika nuskası çalışa. Bu obyektni da avgust ayında eksploatatsiyaga tapşırmağa planlaştıra ediler. Ama acı kal yanı Bodrak, yani Чистенькая Трудолюбовка yolunun kısmı sade değil eken. Gaz kommunikatsiyalarını başka yerge geçirmege ve deve kuşlar firmasının sahibinin davalaşmağa gerek oldu. Neticede episi sualler çözüldü. Ava o'z denişmelerini kersete. Bu sene yol bütünlüğü kurulacak. İnsanlar da katlayacaklar. Bu zemanevi süratli yol 4 yolaklı olacak. Bir saatte süratini 120 kilometrgece arttırmak mümkün olacak. Yani yolda her gün 40 bin gece araba geçebilecek. Султания Истакаева, Магомед Несторов, Миллет үшін. Ахмезжетей беди атеш сонду, ама bu tesadüfende gül ve bu çok barmadı. Tunevin saat 3'te gaz sonduruldu, bu memorialda profilaktik işler ile bağlı. Belgisiz askerinin xabarında gaz donatmaları teşkirildi ve Maden Yıldız'ın tışkı kıyafeti gayrıdan tıklanıldı. Bundan gayrı etraftaki teritoriya ceştırıla, bedi ateş dekabrının borunda saat 3'te Kenya'da yanı başlayacak. Profilaktik tedbirler belgisiz askerinin kunarfiyasında geçirildi. Декабрьнің 3'ünde istirahat bahçasında goller koyulacak. Мы это выполняем где-то 5-6 раз в год, когда осуществляем очистку звезды от гари и копоти. Вот в настоящий момент мы ее красили термостойкой краской. Вот мы выполнили работу, отключили вчера вечером, звезда остыла. Сегодня мы обработали ее, и завтра в 15 часов она будет опять подключена, и опять будет осуществляться полное функционирование. Kırım avtostansiyaları kış mevsimini kızdırу tertibatlары tuz ve başka gerekli şeylerinin temin etilgendir. Bu haqda Kırım Avtotrans müessesesinin müdiri Igor Karapchuk haber etti. Станция xadimlerinin yangın xavfsızlığı çareleri boyunca da talimat geçirildi. Bundan da gayrı imtiyazlı sayılgan gражданlar nakliyenin bedava kullanabilecekleri haber etili. İmtiyazlı katnavı için hukuklarını tasdiqlagan vesikalar onlayn rejiminde kullanıla. Aydavcılarının şehadetnamesi yanında olmaganlarga imtiyazlı katnamak için hiçbir şey keder etmey dep tenbelediler. Kurtarıcılar karubalarından iki arabanı çekip çıkardılar. Bu haqda Kırım МЧС Daryasının matbuat hizmeti haber etti. Keçinleri sabah 3 yaşlı balası olğan ailege yardım gerek oldu. Onların maşinası Mamak ve Suyunacı köyler arasındaki yolda kar içinde tıkalıp kaldı. Maksus tertibatlarının yardımıyla kurtarıcılar arabanı çekip çıkardılar. Kuruntağa tibbi yardım gerek olmadı. Akşam ise yardımda Gazel Next arabasının aydavcısı muhtaç oldu. Onun maşinası Aluşta-Kefe trasasında 30 koyunun yanında kar tubunda kaldı. Erkek arabanı büyük süratle aydağanı sebebinden yoldan taydı. Mütehassıslar Gazel'ni buksirle çektiler. Sinoptiklerinin tahminlerine göre böyle hava yarmadamızda da 2 sutka devam edecek. Kurtarıcılar Kırımlılarını yollarda dikkatlice olmağa çağıralar.
Қырымда мои документы адлычок функциональ меркез өз 4 елығыны қадете. Бұл вақыт девамында Девлет ве муниципаль қызметлер көстерген меркезінің бөліклері ярмадада 93%-дан зияде ерні қаплап алдылар. Енді Жумхуриеті 25 чоқ функциональ меркез, 266 офис ве 562 пенжере чалыша. 4 ел içinde merkezler ve ofisler ile 2,5 milyonға yakın hizmet gösterildi. Onların arasında 1 milyondan ziyadesi 2018 senege rast geldi. Мы за миллион услуг уже перемахнули в этом году, и тут уже количество услуг для нас не столь важно, сколько его качество и различные виды услуг, разнообразие и удобства для граждан. Не говоря уже про то, что мы ввели комплексные услуги, не говоря про то, что мы расширяем перечень муниципальных услуг, и в принципе в целом я работаю МФЦ вполне в этом году, в общем-то, довольна по сравнению с 2017 годом. Здесь мы, в общем-то, сделали в части качества большой рывок. Bundan gayrı çok funksional merkez için bayram konu müessesенің müdiri көтебе malumat vasıtalarının xadimlerine işbirlik için teşekkürler bildirdi. Bizim milli telekanalımız da teşekkürnamege nail oldu. Ахмеджеттегі Теби колледжінің көрініші енді Зиманеви ве Дульбер oldu. Devamlı tamir işlerinden son o stüdentler için öz kapılarını açtı. Енді emşireler, felçerler ve ebanaylar onaytlı ve qıntavlı odalarda tahsil alacaklar. Açılу merasimi aqta muhbirimiz Muhammed Zikriyaev tarif edecek. Лента кесілді бұйсе оқув жерияны девам әті демектір. Тек бір ел ішінде Теби муэссесінің көрініші бүтінлейденішті. Кабинетлер тамир әтілді, яны мебель ве компьютерлер сатын алынды. Ятаққане тамирленді ве әдебият кетірілді. Бұл мақсатларға 130-ға яқын миллион рублей масраф етілді. Музыканты сами пришли сюда, чтобы наши студенты слушали замечательную музыку и становились профессионалами. Орта профессионал тасил муэссеселер арасында бөле тамир көргенлері йоқ. Бұ біріншідір. Манда әршей темеленден тамирленді. 11 корпус 25 ел девамында çalışmayып турайды. Бүгін оларда толы шекілде білгі беріп башладылар. Тедбірлер кешірілген қадими салонда есе студентлер үшін махсус музыкаль оркестр çalacak. Этот корпус, где мы с вами находимся, это последний, где заканчивается выполнение ремонтно-реставрационных работ. Это объект культурного наследия, бывший странноприимный дом Таранова-Белозерова с богатейшей историей. И вы видите сегодня промежуточный результат усилий длиной в год. Бұл қыз оқув юртына өстестегінен келді. Енді өзінің огүне қасталарыны ве ярдымыға мұқтажыларыны тедевейлемеге угремек КБ планларына қоя. Диана Салаватова бұл Теби муэссесіде ярым елдан берлі оқи. Тамир етілген корпусны қыз бегенді. Студент енді оқумақ да енгілже олажағына эмин. Хотелось бы просто закончить отлично это заведение и поступить, может, дальше в университет. Шымды бұл оқув муэссесіде бенге яқын инсан оқи. Бұл ерде ожалар әрбір талебеге айрыжа янашалар. Келечекте колледж кенелейджек. Ожалар се студентлерінің сайысы артажағына үміт етелер. Теби қадим бүгін ән кереклі зиянатларından бірі алып қалмақта. Мухаммед Зикрияев ве Рамазан Аливапов. Миллет үшін. Яны он айтлы ве хавсыз. Кезлевде региональ капиталь тамир фонда 6 лифтны деныштырды. Умумен бір көтерув тертибатның деныштырылмесіне 1 миллион 900 000 рублей масраф етілді. Енді сәкенлер өз квартираларына тынч көтере білейлер. Лифт үзілер яда тықалып қалыр деп қорқувлар кечмішке далды. Емде 2 чу қатлы евде фондның мутихасыслары биналарының тыш көрінішлеріні тамир еттілер. Ишлердің фиаты 4,5 миллион рублені тешкілетті. Кечірілген тамирның кефиетіне Единая Россия фирқасы школа грамотного потребителя адлали хасның векілері қимет кестелер. Мы только что с вами видели результаты работы программы фонда капитального ремонта. То есть мы видим, как ремонтируются фасады, как заменяются лифты в домах, ремонт кровли. То есть это то, ради чего существует сама программа фонда капитального ремонта. Девлет академик музыкалы театрының Троянки адлы спектакле Москва город мира серлевалы милли театрлерінің 15-ші фестиваль конкурсында Халқара театраль лихасы номинациясында гран-при қазанды. Саналаштырувның юксек усталығы вемевзунын актуалігіне Қырым Жұмхуриетін әзірлер шурасының рейсі Георгий Мурадов қимет кесті.
О театрның мудирі Александр Вишневойны дипломнен тагдирледі. Это показатель очень высокого мастерства театра. Ведь вы прекрасно знаете, что театр ставит, как правило, современные постановки, музыкальные, очень много легких, интересных вещей. Поставить древнегреческую трагедию может далеко не каждый театр. Для этого нужно, первое, высокое мастерство, второе, вдохновение реальное и, конечно же, хорошая режиссура, которая была обеспечена этим всемирно известным режиссером. Приятная неожиданность, потому что всероссийский международный конкурс, и тут гран-при. Мы работали честно, мы работали искренне, мы не готовились ни к каким фестивалям и конкурсам, мы просто отдавались своей работе. Москва город мира серлевалы милли театрлерінің 15-ші фестиваль конкурсы Москвада 2018 сененің февраль айындан июнь айына жеке кечірілген еді. Тедбір Рус театраль мектебінің темелжесі Шепкенің 230 елігіна бағышланды. Фестивальның конкурс программасында 42 спектакль тақдим етілді. Олар арасында профессиональ оқу ве авескерлар коллективлері болынды. Юнан саналаштырыжысы режиссер Ангелос Сидератос Қырымға мақсус келді ве 4 ай девамында саналаштыруны азырлады. Шымдылық бұл малыматларының епісі еді. Сат 21.30-та секеледжі қаберлер программасына қачырманас бұзылы олыныз.